Ovdje ispred mene su zaista kapitalna dela mog večerašnjeg gosta. Recimo, svi vi koji se bavite istorijom naše mnogostradalne mučenice, naše crkve, ovo morate da imate, Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu, periodom 1945. do 2000. godine. Ne znam da li je iko ikada ovoliki period zahvatio sa svim mogućim dokumentima koji su vezani za zaista stravičan položaj naše crkve u tom periodu komunizma. Naravno, jedna sjajna knjižica, Svetlonosac u mraku, kao uspomena na neverovatno stradanje sveštenomučenika episkopa Varnave Nastića. Ono što možda je danas i najaktuelnije, a to je već treći nastavak, pošto je moj i vaš večerašnji gost imao tu priliku u svom životu, Bog ga nagradio, mogu slobodno da kažem, da bude hroničar života čoveka koga ćemo mi sigurno, odnosno naša crkva, morati kad tada kanonizuje, a to je patrijarha Pavla. Treći nastavak, knjiga Biti čovek. To izgleda danas nešto najteže. Setite se da nas je blaženo počivši patrijarh Pavle uvek pozivao da budemo ljudi. A u današnjem zverinjaku od čovečanstva jako je teško biti čovjek. Međutim, moj vaš gost, kao neko ko je zabeležio toliko divnih detalja o životu blaženo počivšeg patrijarha Pavla, apeluje upravo kroz ovaj naslov Biti čovjek. Moj vaš gost, gospodin doktor Jovan Janjić. Dobrodošli. Hvala na tako lepim rečima i zaista mi je čast da sam gost u vašoj emisiji i lično kod vas, koga izuzetno uvažavam i vaš rad. Hvala. Kao poslanika, javnog radnika i kao televizijskog staravca. Hvala. Pa da krenemo od toga biti čovjek. Jel može danas da se bude čovjek? To je pozvanje za svakog od nas, za svako vreme i za svaku priliku. Ovdje, kada pominjete te dve reči, naravno govorimo u kontekstu poziva i priziva jednog od najvećih savremenika našeg doba, to je patrijarha Pavla. Rekli ste u najavi, to je moja treća knjiga o blaženo počivšem patrijarhu srpskom, Pavlu. Prve dve su bile pod naslovom Budimo ljudi i ova ima pod naslov Budimo ljudi 3. Dakle, to je nastavak prethodne dve knjige. I u stvari osjetio sam potrebu da kažem nešto novo. Ne o njemu, nego iz njegove reči. Ono što može biti korisno za sve nas. Elem, o čemu se radi u ovoj trećoj knjizi? To su poučne priče iz života patrijarha Pavla. Ono da mi možemo da sagledamo kako je on postupio u nekoj situaciji i kakav savjet je uputio nekom čoveku ili ljudima uopšte u datoj situaciji, da to može biti od koristi svima nama, da iz toga možemo da naučimo. Ako je dao savjet jednom čoveku, to je primenljivo i za druge ljudi, jer on je uvek govorio da to bude poučno, a svaka njegova reč je zasnovana na onim večnim istinama i na večnim vrednostima, odnosno na evanđelju. Ima jedan lep moment iz početka knjige, to je divna jedna priča, kada mu dolaze đaci iz Kosova polja, rasli u komunističkom periodu i sad dolaze u manastir gde je on bio episkop Raško-Prizrenski i gde on govori o bogatstvu, pa kaže ono što mogu da pojedu crvi, bube i šta ja znam, to baš i nije neko bogatstvo. Gde im je na jedan fin način ukazao da to što imaš materijalno, to danas imaš, sutra nemaš, to je besmisleno, ali duhom bogat čovjek je zapravo pravo bogat čovjek. Da, on je uvijek to razdvajao i govorio je, opominjao da smo mi ne samo telesno, nego i duhovno biće. Kao što telo treba nahraniti, tako i dušu treba okrepiti, nahraniti i napojiti. Lepom rečju, dobrotom, rečju Božjom. Evo tu sada baš to sam želeo. Kako danas čoveku jednom objasniti plastično to što neko ima Audija, Porschea, to je besmisleno potpuno. To u grob ne može da poneseš. To ničemu ne služi. A ako si ipak jak duhovno, ako si ti zaista čovek, pomažeš sirotinji, udeliš gladnom, ti si tad nešto uradio korisno. Pa ne kaže naš narod uzalud naše ono što drugima damo. Dakle, to je već opšte mesto.
I mnogi upozoravaju, kad krenemo na onaj svet, sklopimo ruke i ništa od materijalnog bogatstva ne nosimo sa sobom. Šta nosimo? Pa nosimo dobra dela, ono što je utkano u dušu našu. I eventualno ako smo zadobili svetost u ovom životu, to nosimo sa sobom. I to je cilj ovog života. Upravo patrijarh Pavle je govorio da trebalo bi da spoznamo šta je cilj i smisao naših života ovdje na ovom svetu. Zašto smo poslati? Da prepoznamo te darove koje nam je Bog dao. Kako ćemo ih iskoristiti? Na njegovoj sahrani je došlo po proceni skoro 600.000 ljudi. Pa nemojte umanjiti i vi sad tako. Pa ne, ali neka, ajde, i više. Ovo reći kako je bilo. Znate, išla je ta procena od policijskih struktura, tada je da je negdje oko 600.000. Pa dobro, neke i milion, nije sporno. Ne, ali zašto? Zato što je kod jednog državnika prije toga procena bilo 650.000 stanovnika. Pa gdje sada bude kod patrijarha više nego... To nisam ni znao to. Da, jeste tako. Sad, ja sam barato cifrom, procena moja je bila negdje oko milion. I to sam uvijek saopštavao. Međutim, u međuvremenu dobio sam podatak da je jedna vrlo ozbiljna strana obavještajna služba izašla tada sa procenom da je 1.200.000 ljudi tada poklonilo se patrijarhu Pavlu. Evo, slava Bogu da je zaista... crkvi koja je ispred što je bilo na pogrebu, odnosno a šta na to govori? Da li tih 1.200.000 ljudi koji je izašlo tog dana da isprati nesumnjivo velikana našeg, da li tih 1.200.000 ljudi išta sledi od onoga što je on nama besedio da živimo po evanđelskom životu? Ja bih volio da mi napravimo jednu emisiju, ali da bude samo čisto na duhovne teme. I imali bi mnogo šta da kažemo. Sve dok je ovog sveta, to znači da u ovom svetu dobra ima. Kad više ne bude bilo dobra, znači da će ovaj svijet otići u propast. Više neće biti sveta, neće biti nas. Mnogo šta dobrog, ja ne želim naravno da glorifikujem, vrlo sam kritičan prema svom narodu, ne želim da ga glorifikujem, ali ima u našem narodu mnogo šta dobrog, ima onih istinskih vrijednosti koje se poštuju i cijene, koje je zasejao patrijarh Pavle, koji su zasejali drugi naši sveti preci. Da pomenemo samo svetog vladiku Nikolaja, oca Justina, od svetog vladiku Varnavu Nastića, pa da ne idemo dalje sve do naših Nemanjića. I drugih predaka znanih i neznanih. Mnogo šta čestitog u našeg narodu se sačuvalo i negovalo se. Sjetite se vi u kakvom ambijentu ste odrastali, koliko ste sretali blagočestivih ljudi. Ima zaista čestitog naroda kod nas. Bogu hvala, da moram kažem da mi baba i deda nisu o tome govorili i učili me, pa pitanje kako bismo zaista Da, evo, ja sam malo više stariji, ne malo, nego malo više možda od vas i naravno ništa od ovoga ja u školi nisam učio. Znate, i mnogi iz moje generacije. Ali narod se u međuvremenu vratio. Spoznao je šta je ono što je istinsko dobro. Na čemu je naš narod stasavao i živao vekovima. Koje su to istinske vrednosti koje su nas održale u tako teškim vremenima. 5 vekova smo bili u ropstvu. Znate, razni ratovi. I eto sačuva. Pa naravno, crkva. To je duhovno biće naše. To je taj zavet naš koji mi zovemo Kosovski zavet. To je taj srpski nacionalni zavet koji čini našu duhovnu vertikalu. To su te one istinske vrednosti u našem narodu. Naš narod je ne shvataju. Zato sam napisao tu studiju Kosovski zavet koji ima podnaslov, kaže, Srpski savez sa Bogom. Znate, šta je to zavet našeg naroda? To je držati se onih najviših duhovnih vrednosti. Ono što je narodna pesma pripisuje svetom knezu Lazaru, kaže, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. A to opet nije u onom smislu kako naši neprijatelji hoće da kaže pežorativno da smo mi neki nebeski narod izrugujući se tome. Mi jesmo nebeski narod u smislu da se držimo onoga što su najviše duhovne vrednosti. U tom smislu mi jesmo. Narod privržen Gospodu i veri. Naravno. Evanđelskom životu. Ono što je najvrednije, što je nepropadljivo. Što na televiziji svako materijalno dobro. Da li ovo danas u Crnoj Gori što se zbiva je negde odgovor tog duhovnog naroda? Jer mi, eto, konkretno primjer Crne Gore, ako je negde komunizam satro crkvu, to je tamo radio, a opet, eto, ovoliki narod danas izlazi na ulici.
Vidite, kako se probudilo to iskonsko srpsko biće. To je ono o čemu govorimo, to biće naše koje je stasavalo 8 vekova, koliko traje naša crkva od Svetog Save. Mi smo učeni na tim izvornim vrednostima, izvornim hrišćanskim vrednostima, na našem pravoslavlju, na pravoslavnoj tradiciji, negujući ono što je čisto, duhovno uzvišeno. Generacije naših predaka stasale su na tim dobrima. A onda je došlo to vrijeme, poslije Drugog svjetskog rata, kada su neke bezbožne vlasti htjele od nas da naprave drugim ljudima. I neko drugo društvo da naprave. Da ubiju ne samo Boga u nama, nego da ubiju naše duhovno biće. Pa dobro, kad pogledati, komunizam je na neki način jedna vrsta religije bila, samo što je to bila religija verovanja u političkog lidera. To je... Da. Jer oni su htjeli sebe da obože, odnosno da uzdignu u rang božanstva. Gdje su držali mnogi, nažalost, po kućama svojim i tu sliku, i da, njihove slike umjesto ikona. Jer su imali crvena slova u svom kalendaru. Jesu li 29. novembar proslavljali umjesto Svetog Nikole, 22. decembar umjesto Svetog, odnosno 29. novembar umjesto Svetog Arhangela Mihajla ili nije bitno, 22. decembar umjesto Svetog Nikole. Jesu li Novu godinu proslavljali umjesto Božića? Božić se nije smio proslavljati. 1. maji su pridavali veliki značaj da se ne bi slavio Vaskrs i tako dalje. Znate, imali su dakle svoja crvena slova, svoja božanstva, a na taj način su ubijali veru. Ali ne da bi se oni iz nekog razloga osvetili crkvu. Ne, upravo zato da bi nas duhovno ubili. Da bi nas preoblikovali, da bi od svakog od nas napravili nekog drugog čovjeka i da bi napravili neko drugo društvo. Vidite, i to je pogotovo bilo izraženo u Crnoj Gori. I prvi veliki progon hrišćana na ovim prostorima, ne volim to na ovim prostorima, ali u ovom podneblju, po završetku Drugog svjetskog rata, upravo je krenuo iz Crne Gore. I vidite šta se dešava. Da sada upravo tamo gdje je bila najveća Golgota imamo vaskrsenje. Ovo sada što se dešava u Crnoj Gori, to nadilazi svakog pojedinca. Nadilazi celokupno crnogorsko društvo. Kako to tumačite? Ja recimo sinoć što sam vidio, sinoć je čitava država bezmalo izašla na ulici. To su reke ljudi, to u Podgorici, kad je vidite, to je četvrtina grada izašla u Podgorici na ulicu. To je zapanjujuće. Vidite da jedan duh je obuzeo taj narod. Vaskrsao je taj duh u narodu. I probudilo se to iskonsko biće, da ne kažem samo srpskog nacionalnog bića ili pravoslavnog bića, pa i drugih blagočestivih ljudi u Crnoj Gori. Onog bića na kojem smo stasavali. Ne potiče sve od nas. Mi se naslanjamo na jedno viševekovno stablo, na naše pretke. To je ono što se u našem narodu negovalo vekovima. Vidite, sada to vaskrsava u našoj generaciji kroz 100.000 ljudi u Crnoj Gori na ulicama, ne samo Crne Gore, nego vidimo sada i širom sveta. Danas su izašli u Čikagu, u Americi. A zanimljivo da svuda Srbije gde žive su na neki način se solidarisali i pokrenuli litije, molebane. Neverovatno da narod ide za litijom. Ne ide na politički skup, ide na litiju. Nije ovo sad više ni samo verski skup. Jer ovdje narod je pokazao svoje to duhovno biće, tu svoju duhovnu čistotu, one vrednosti za koje on hoće da se bori. Istovremeno tu ima i revolta za ono što neko pokušava duhovno da ga ubije. U ovom slučaju vlasti u Crnoj Gori. Da ubije njegovo duhovno biće. I sada narod pokazuje nezadovoljstvo za sve to i on neće da stane. I ne treba da stane. I neće stati dok se ovo sve ne izvede na čistinu. Jer ovo je strahovit udarac. Nije samo udarac ovo na Srpsku crkvu. Ovo je udarac naravno na narod. Ja rekao pre neko već u jednoj emisiji, hajde da vidimo koji će sad ozbiljan političar iz sveta, a koliko oni do sad podržavali ovoga gospodara Crne Gore. Da vidimo ko će sad s njim da sedne i da ozbiljno razgovara. Vrlo zanimljivo da je Papa odbio da dođe u Crnu Goru, iako je bilo dogovoreno sve. Vi imate čovjeka koji radi protiv interesa svoga naroda. 80% naroda u Crnoj Gori je bilo protiv priznavanja Kosova za nekakvu državu. Oni priznaju.
2/3 naroda u Crnoj Gori je bilo protiv ulaska u NATO. Oni uđu u NATO. Sada je 62% naroda u Crnoj Gori protiv tog zakona, takozvanog zakona o slobodi veroispovesti. 62% ljudi se izjašnjava da su pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. 20% su muslimani i bošnjanci, neki 10 nešto izjasnili se da su za tu takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, odnosno za tu sektu. To nije ni crkva, nije ni sekta. To nije čak ni sekta, ali to je vrlo zanimljivo. Nije čak ni sekta, naravno. To je neka tako... Pseudo-religijska organizacija, kako ste? Čak ni pseudo, nije ni pseudo. Gledajte, neko grupa građana okupili se, registrovali negdje u policijskoj stanici i nazvali se crkvom. Pa ne može se nazvati ono što... Nazvete se crkvom i da kažete da ste crkva. Niste. Nisu ništa. Sad, vi ste, ovo je vaše jedno od ubedljivo, ja mislim možda najveće delo. To je takav jedna zbirka dokumenta stradanju Srpske crkve u komunizmu i postkomunizmu. Kad poredite današnji zakon o slobodi i takozvanoj slobodi veroispovesti u Crnoj Gori sa svim ovim zakonima, aktima, podzakonskim aktima koje su komunističke vlasti od 1945. donosile, ima li razlike neke? Ima. U čemu je najveća? A ne samo u ovom periodu od 1945. na ovom, nego uopšte kroz hrišćansku istoriju. Nikada ovako radikalan potez neka državna vlast nije preduzela. Bila su u 4. veku 2 pokušaja. U Vizantiji negde 370. i 378. godine, sa koliko se sećam. Pokušali su da donesu neke slične zakone, ali oni su vrlo kratko ostali na snazi, nisu mogli opstati, naravno. I nikada se nije išlo do toga da se nacionalizuje sva crkvena imovina. Čak i ona agrarna reforma... Da, oni su ostali u 45. zakon o agrarnoj reformi. On je, naravno, oduzeta je mnoga imovina Srpskoj crkvi, više od 70.000 hektara samo zemlje i šuma oduzeto je. Posle 58. godine bio zakon o nacionalizaciji, oduzete su sve najamne zgrade i tako dalje. Ali opet je ostavlja neki deo crkvi. Crkvama je 10 hektara, a ovim od veće istorijske važnosti po 30 hektara. Znači, ostavljeni su objekti. Da prežive. I nešto deo zemlje oko toga. Nisu, nažalost, mnogi da prežive, pa zato su bili prinuđeni da mole milostinju od države. A vidite šta sad ovo i radi. Oni hoće da uzmu sve. Tako je u istoriji bilo. Malo se ja bavim istorijom hrišćanstva. I svaka vlast koja je htjela da se obračuna sa crkvom, ona je upravo kretala na taj način. Da oduzme imovinu crkve. Da bi onda uništila tu crkvenu organizaciju. Ali, nažalost, nikome, nažalost, ovi koji danas to tako pokušavaju, oni će biti bezuspešni. I oni će stradati od toga. Ne želim nikome loše da... To je vrlo zanimljivo. Svi koji su pokušali udar na crkvu su stradali. Ili su im pokolenja zaista stradala i doživljavali su najgore moguća iskušenja i zaista tragedije. Kako oni kod su pameti? Pa nema pameti. Ima nekih primjera iz istorije koji mi padaju na pamet, gde bih mogu da uporedim, ali izbegavam to da činim, da ne ispadne da ja sad podstičem ili da želim njima da se to nešto desi. Hajde jedan primjer da pomenem samo. Ima jedan veliki tiranin u hrišćanstvu je bio, to je Galerija, Cezar Galerija, zet Dioklecijana. Smatra se da su to u vreme Dioklecijana je bio najveći progon hrišćana početkom 4. veka. A započeo je u stvari Galerija ovdje iz naših krajeva, od vama iz istočne Srbije, tu negdje da je rođen ili u pograničnom delu Rumunije. Felix Romulijana kod Zaječara, to je njegova zadužbina, građevna. Nažalost, naš narod to ne poznaje dovoljno, pa obeležavaju to kao da je neko, Bože oprosti, svetilište, ali ne znaju da je to mjesto zla. On je pokrenuo do tada najveći progon hrišćana. Pa kad je video da je nemoćan i da ga stigla Božja kazna, mene bukvalno sada neprijatno da sve predočim šta ga je sve snašlo. Da niko od najbliže nije mogao da mu priđe, u takvom stanju je bio. Onda on, kada je već bio na izdisaju, pokušao da ispravi tu nepravdu koju je činio, pa je 311. godine doneo zakon da dozvoljava slobodu veroispovesti. Bilo mu je kasno. Tek posle toga, 313. godine,
car Konstantin i Licinije su doneli Milanski edikt kada je krenuo sloboda, kada je definitivno dozvoljena sloboda veroispovijesti hrišćanima, svima pa i hrišćanima naravno. Ima u Vuk Karadžić je zapisao jednu poslovicu u bok. Kaže, tuđa muka ne dočeka unuka, a ko od crkve uzima do 10. kolena izmašta. Pa neka se bar na tome pomenu. Ja upravo to pokušavam, pošto slučajno znam za neke primjere tih raznih udbaša, ovih što su ozni bili i tako dalje, onda tih nekih lidera, ti koji su čupali brkove seljacima, čupali sveštenicima brade, praznili ambare i slično. Ti ljudi su toliko su im pokolenja stradala na najbrutalniji način. Ja neću da kažem da to bila Božija kazna, ali očigledno je negde u nekom kolenu je to moralo da se dogodi, jer prosto je neverovatno. Naravno, ne želimo nikome to, ali ljudi bi trebalo da malo razmisle. Ovdje zaista vlada bezumlja. To možemo da konstatujemo s punim pravom, jer ti ljudi zaista ne znaju šta čine. Ovdje nije obračun samo sa crkvom. Obračun je sa sopstvenim narodom. I oni daju jedan loš primjer civilizovanom svijetu. I ja zato govorim da se ovdje desio civilizacijski poremećaj. Jer nigde u svijetu tako nešto nema. I ovo će se izučavati kao primjer bezakonja jednog surovog odnosa jedne državne vlasti prema pravu jednog naroda, prema crkvi, prema slobodi veroispovijesti. A vi ste isto pravnik, pa znate da je pravo na slobodu veroispovijesti jedno prirodno pravo, jedno od osnovnih ljudskih prava. I to kad čovjeku... Ali oni kažu da je zakon o slobodi veroispovijesti. Pa to je isto čudna kao što... neka sloboda. Da, pa mogu oni nazvati kako god hoće. To je isto što nazivaju ovu grupaciju Crnogorska pravoslavna crkva, ali to nije crkva. A kažu i oni imaju pravo da veruju, mislim. Pa naravno, svako neka veruje u šta god hoće. Mogu oni da i dalje da veruju u Tita, da njega proizvedu božanstvo, pošto su mu podigli spomenik i sad možda mu vrate ime. Tako. Nije dovoljno da bude Titograd ponovo. Možda će ga nazvati Titograd. Tako. Ide sve ka tome. To je njihovo pravo. Znate, mi ne ulazimo u to. Ali dajte, pustite ljude da drugi ljudi imaju pravo. Kada Milo Đukanović kaže da kako bi oni zaokružili svoj nacionalni identitet, moraju da stvore državnu crkvu, kako otprilike vlast u Crnoj Gori mora da stvori crkvu. To je pre neki dan rekao. Kako to tumačite? To je, mislim, prvi put negde u istoriji da neko kaže da država mora da stvori crkvu i da bi zaokružila nacionalni identitet. Prvo, kakve to veze ima jedno s drugima? Nažalost, moram da konstatujem, on po tom pitanju ne zna ništa. Gotovo ništa. Evo, ne da malo zna, nego ne zna ništa. Ne zna kako nastaje crkva. Ne može crkva nastati izvan crkve. Ona samo može nastati unutar krila crkve. Ajde ako imamo samo kratko da objasnimo kako je nastala crkva, kakav je to organizam. Za crkvu se kaže da je njen osnivač i glava sam Gospod Isus Hristos. Zaista, Sin Božji je osnovao crkvu. Tako je. Njegovi učenici, apostoli, krenuli su u svijet da propovedaju reči njegovu i da osnivaju crkvene hrišćanske zajednice, takozvane oblasne crkve. Da bi se narod ali ono što je bitno, naravno, sve te hrišćanske zajednice, odnosno te oblasne crkve, da ih tako nazovemo, one su delovale u sabornom duhu. Nisu delovale samostalno. Jedno učenje su ispovedale. Naravno, to se je širilo posle. I zato mi govorimo, ima u simbolu vere koji je osnova hrišćanskog učenja, tamo ima član 9 gdje se govori o jednoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. Znači, pravoslavna crkva je jedna crkva u svetu, bez obzira što imamo ove pomesne crkve, ali one su opet da bi bile bliže narodu radi efikasnije organizacije. Ako ne primaju kanonsko priznanje, mislim, to je suština. I kada nastaje nova autonomna ili autokefalna crkva, ona može samo nastati unutar već postojeće crkvene organizacije. Ishoditi iz postojeće crkve. Od takozvane majke crkve da nastaje. Uz njenu saglasnost, njeno odobrenje. A ne može nikako nastati izvan crkve. A to u Crnoj Gori, zato su te besmislene priče njihove da će oni osnovati neku posebnu crkvu.
Oni mogu osnovati neku organizaciju koja će se zvati crkva, ali to nije crkva i tu nema blagodati Božje. Hajde da vidimo ko će od tih njegovih DPS-ovaca i ostalih otići da se moli u tu crkvu. I da veruje da može naći spasenje tamo. Zašto i danas odlaze mnogi? Pa može i da se moli ko hoće, to nema blagodati Božje, nema ničega. Kaže, evo koliko je to bitno, crkveno i kanonsko pitanje, vrlo, znate, specifično. Malo ljudi se u to i razumeju. Ali evo, na jedan plastičan način malo da objasnim kako je. Kroz reč patrijarha Pavla, pošto smo o njemu započeli priču. Kaže, patrijarh Pavle, danas sam citirao na jednom mjestu, pa se sad sjeti toga, objašnjava koliko je raskol opasna pojava. I kaže, raskol je opasniji od jeresi. Jer kad je neko u jeresi, jeres je pogrešno učenje, ono može da se ispravi vremenom. Ali kad ste u raskolu, vi presecate dotok životvornih sokova. Šta znači to presecate dotok životvornih sokova? Kaže se da je Gospod Isus Hristos čokot. To jeste. Od koga vode te loze? Te loze išle su preko apostola, preko episkopa, sveštenstva, do verujućeg naroda. Ako tu jednu lozu presečete, nema dotoka, je li tako više životvornih soka? To je tako ako neko ode u raskol. A kako vi možete od nečega što je nastalo izvan crkvene organizacije nakalemiti na to da bude crkva? Nemoguće. To i jeste bitna razlika. Ovi čak u Crnoj Gori i nisu ni u raskolu. Znači, ovi su ljudi potpuno sa ulice došli. Tako da nema blage veze sa crkvom. Ovi u Makedoniji su u raskolu i oni mogu se vrate u kanonski poredak, a ovi ne mogu jer ne postoje, mislim. Nema to što oni rade, Miraž Nedeljić, ono se oblači, to je obična maskarada. Znate, to je igranje crkve. Kad oni kaže zalaže badnjak, ma ne zalaže on badnjak, to je obično granje, jer tu nema blagodati Božje u tome što on radi. Jer je on izvan crkve. To nije badnjak, to je obično granje. Kad on najazna pokuša da nešto kao to Bože blagoslovi, to obično mlaćenje rukama. Čekaj, većina tih... Mislim da pojasnimo da bi mogu da razumljivo. Većina tih koji su u toj, kako se zove to, otko znam, što sebe naziva crkvom, su nekadašnji sveštenici. Sad su uglavnom raščinjeni, raspopi su tako zvani. Kako makar nema negde unutar sebe nekog morala, pa kaže, jeste, bio sam sveštenik, pa znam šta može i kako može crkva se osnuje i da ti pristaješ da radiš ovakve stvari. To je nečuveno, mislim. Kako se to dogodi kod čoveka? Pa desi se nešto, ono što se kaže zabludi čovjek, znate. Mislim, meni on ne deluje da je zabludio. On meni deluje vrlo onako lukav, prepreden, pokvaren. Pa znate ko je lukav? Pa naravno, mislim, zato je velika razlika između mudrosti i lukavosti. To nije isto. Mudrost je božanska, a lukavost je đavolska. Je li tako? Tako je. Prema tome, oni ne znaju šta rade. I pokušavaju da zavaraju lakoverni narod. Onaj koji nije čvrsto ukorenjen u veri. I oni na takve ljude računaju misleći da će time uspjeti da omasove tu svoju organizaciju koju nazivaju kao crkvom. Ali sve je to bezuspešno. I to je, oni samo dalje komplikuju problem i prave cirkus, ne sebi, nego uopšte narod, odnosno društvu u kojem su pozvani da služe. Plašite li se sukoba u Crnoj Gori? Da. Jedan sam od onih koji od početka govori da pravno nasilje koje je preduzeo režim u Crnoj Gori preti da prerasti u druge vidove nasilja. I čini mi se da neki pokušavaju to da urade. I bilo je tih pokušaja, pa ono neće policija da obezbeđuje, pa se desi sada neki mali incident, ne znam, zapale zastavu crnogorsku. Naravno, to je nedopustivo. Pa to se režim podmeće. A to je naravno moguće da se ubace ljudi kad su tako veliki skupovi, da ubace provokatore i to se dešava često, da izazove neki sukob i da bi se to pripisalo crkvi. I zato često i sam sam upozoravao da valja biti oprezan i čuvati se takvih provokatora. Jer oni pokušaju... Režim je sada u zaista vrlo neugodnoj situaciji. Oni ne znaju što da rade, kako da izađu iz ove situacije. Pa najelegantnije je bilo da recimo Ustavni sud proglasi taj zakon neustavni. I
tu onda negde može da se izađe iz cele priče. Ali ja mislim da su oni do te mere otišli do vraga da to oni nikad neće uraditi. Pa gordost je toliko kod njih prisutna da oni i dalje izbjegavaju to da čine. Ali rekao, ja sam konačno mislio optimista da ovo neće moći da se živi jer neće opstati. U to sam apsolutno siguran. Nego se samo plašim u međuvremenu da se ova situacija ne iskomplikuje, da se ne izazovu neki sukobi i da ne iskoriste neki inostrani centri moći da ovdje proizvedu neki konflikt. Vrlo zanimljivo da su pojedine NATO strukture rekle da moraju da suzbiju Srpsku pravoslavnu crkvu jer je ona pod ruskim uticajem i između ostalog, posebno u Crnoj Gori to naglašavaju, koja je NATO zemlja. Njihovi komandanti, generali su pre neki dan izašli s jednim takvim stavom. Pa to je od NATO čak i očekivano već. Naravno, oni rade na tome i svjedoci smo priča da su postali stručnjake protiv tog nekakvog hibridnog rata koji navodno dolazi sa istoka. Ali ispada crkva vodi hibridni rat. Da, ispada da je to. Zašto? Zato što mi pripadamo istom duhovnom krilu. Srpska, ruska, rumunska, bugarska pravoslavna crkva. Zato što smo pravoslavna crkva izvan zapadnog sveta. A ja ću vas podsjetiti, pošto znam da pratite zbivanja i da je još ima do toga možda i dve i možda i više decenija, kako je Zbignjev Bžežinski upozoravao, pod navodnicima upozoravao, kako je pravoslavlje za svet opasnije od komunizma. 1991. godine tako izjavu je dao i tadašnji ne ruski, nego turski predsjednik Turgut Özal. Kaže, zavarava se Zapad ako misli da je najveća opasnost prijeti od komunizma. Ne, najveća opasnost prijeti od pravoslavlja. Od NATO struktura često možemo čuti isto takva upozorenja. Ne znam zašto oni u pravoslavlju vide... Vrlo zanimljivo da islam ne smeta i to najradikalniji to, ali je to smeta pravoslavlje. I to hrišćanskoj civilizaciji smeta pravoslavlje. Prosto mi je to ovako... Da, to je za razmišljanje. Onda valja postaviti pitanje u čijoj su službi oni drugi kojima to smeta. Mora da su na nekoj drugoj strani, u nečoj drugoj službi. Da, vrlo zanimljivo. No, da se vratimo na onaj vaš ključni deo. Vi ste ipak neko ko se bavi, ajde kažemo, pravom i crkvom, ali namjerno, pošto postoji predmet crkveno pravo, ja sam imao tu veliku čast da me pokojni Dimšo Perić predaje i da kod njega polažem ispit. Ali ovdje namjerno ovo pokušavam da razgraničim zato što ovo što danas mi imamo, konkretno u Crnoj Gori, je apsolutno antipravo. To što smo imali u periodu komunističke vlasti također je bilo ono jezivo antipravo. Znači, to je nešto što nikakve veze nije imalo. Ali ono što ja vidim kao neku razliku, komunisti su, ako ništa, makar te 53. godine, donijeli zakon o verskim zajednicama kojima su, ajde kažemo, ograničili na neki način, legalizovali to bespravno ponašanje vlasti prema sveštenicima i to se onda nekako ozakonio. A ovi tek sad dibidus urnišu crkvu i potpuno je onako žele u temelju da spale. Šta je njih povuklo da ovako nešto učine? Gordost, pre svega, siledžijstvo i osjećaj da su oni nešto važni i da su oni iznad zakona, pa čak iznad Božje pravde. U stvari, to je seme koje je izniklo u komunizmu. I oni su verni sledbenici, čak bih rekao revnosni sledbenici onog najrigidnijih tekovina komunizma. Kad kažem najrigidnijih tekovina, hoću reći da toga ni u komunizmu nije bilo na taj način, rekli smo malo pre toga. Ali oni pokušavaju na taj način, ne iz tog svog nekog komunističkog ubeđenja, rekao bih pre svega da bi se dodvorili nekim svojim gazdama, nama nevidljivim, ili nekim drugim centrima moći, s jedne strane. S druge strane, da bi pokazali, kad kažem to gordost, da oni pokažu da oni mogu sve.
da oni mogu da se obračunaju sa Srpskom crkvom, pa kao da je Srpska crkva eksponent tobože ruske politike, pa da su oni tu ti branioci nekakvih tekovina i tako dalje, da se dodvore tim NATO strukturama. Ali toliko su otišli daleko da su oni postali da rade protiv interesa sopstvenog naroda. Toliko, što rekao smo malo pre, da urušavaju sami sebe i da je već sada pitanje da li će ih ikad iko više ozbiljno shvatiti, makoliko oni dalje opirali se da ostanu na vlasti, a ovo im je zaista jedan strahovit udarac. Ovim su sami sebi potkopali tlo na kojem stoje. I od ovoga se oporaviti neće. Komunisti su srušili kapelu u Njegoševu, a ovi, čini mi se, ko zna, možda recimo manastir Svetog Petra Cetinskog sruše. Ko zna, mislim, možda im to padne na pamet da bi pokazali da su jači. I mislite li da možda bude takih sumanutih ideja? Jer njegovo rušenje bi bilo, recimo, da oni upadnu s ovom sektom u manastire, recimo u Ostrog, u manastir Moraču, na primjer, i da služe. A mislite da im može pasti na pamet da dovedu policiju i kaže sad će ovi da uđu i da služe liturgiju? Pa može im svašta pasti na pamet, samo pitanje da li će moći. Znate, to da li će moći i da onda vodi? Da. Negde će moći da stane, negde će oni stati na neki kamen sa kog će se okliznuti. Kao što i Maksencija na ali to donosi mnoge žrtve. Mi tamo dolazimo u jednu ozbiljnu situaciju, bratu. Ali mi nemamo dalje, nemamo kuda. Srpski narod nema kuda. Ali ako tamo udari brat na brata, to vrlo lako može se desiti tamo. Iz iste kuće da se braća poubijaju. Pa neko izaziva to, nekom je cilj to. Ali vidite šta može ova strana koja je ugrožena, a to je ugrožen pravoslavni narod i ne samo pravoslavni. Vidite da u tim litijama ima i muslimana i katolika. Jer oni znaju, ovo ako se sada čini pravoslavnom narodu, sutra je moguće da se to učini sa njihovim svetinjama. Ovdje se brane tekovine savremene civilizacije. Brani se pravni poredak. Znači, neka osnovna ljudska prava. Svako može doći pod udar ovakvog jednog zakona. Sad, što kaže apostol Pavle, ko sruši svetinju, srušit će njega Bog. Ne dao Bog da oni krenu na to, onda se plašim da je tu moguće da dođe do nekih sukoba žestoki, jer vidite kako je naš narod odlučan da to brani i siguran sam da će braniti na svaki mogući način. Ali zašto? Pa zato što uništavanjem, oduzimanjem tih svetinja ubija se taj narod. On se duhovno ubija. Taj narod više ne bi bio taj narod ukoliko bi, ne daj Bože, ostao bez tih svetinja. Ne samo u fizičkom smislu da ostane, da ih nema, ne dao Boga, to se neće desiti. Nisu one na točkovima pa da ih će neko izvesti. Nego da one budu u posjedu, u službi onoj za koju su namenjene. Da služe, da se u njima služi služba Božja, da služe za misionarske ciljeve. Ako narod nema svoju bogomolju i ne može da organizuje svoj verski život tu, taj narod je duhovno ubijen. A vera je jedan od nosećih stubova duhovnog identiteta naroda. A da li je moguće doći neko da gradi sopstveni duhovni identitet? Mislim, kao naravno da oni to pokušavaju, ali na jedan nevešt i krajnje primitivan način. Nemoguće na taj način. Ne možete vi graditi jedan duhovni identitet naroda rušeći ono što vekovima postoji. I preko noći. I sad reći vi više niste Srbi, vi ste sad Crnogorci i sutra ćete biti, ne znam, ovo ili ono. To je nemoguće na taj način. Gradite vi na svoj način ono mimo toga, ali pustite ljude neka veruju ono što jeste. Često se ljudi pitaju može li se, evo, a patrijarh Pavle nam inače svedoči da je živeo tako. I, može li se tim zaista u ovom zlom svetu, istinskim dobročinstvom, istinskim evanđelskim životom braniti od takvog zla? Patrijarh Pavle između ostalog ima onu čuvenu rečenicu da bi on pristao
i da ne bude više Srba, ali ako bi mu se ponudilo da izvrši zločin na nekim drugim narodom da Srbi opstanu, on bi pristao da ne bude više ni jednog Srbina, samo da zločin ne počinimo. Da li može se u toj sad situaciji na takav način kad razmišljate, jer Srbi jesu i Rusi kad pogledate, i slovenski narodi generalno, ali ova dva pravoslavna naroda nisu agresivni narodi, to su narodi koji sebe brane uvek. Može li se opstati u ovom jezivom svetu na takav način kad se razmišlja? U Svetom pismu na jednom mjestu kaže se, tamo jedno od sabornih poslanica, kaže ovaj svet koji sav u zlu leži. I ovaj svet zaista u zlu leži. Patrijarh Pavle, kad već pominjete, često je upozoravao, biti hrišćanin ne znači imati pasivan odnos. I tu se mi pravoslavni često uljuljkamo, pa kažemo treba da činimo dobra dela. Naravno da je potrebno da činimo dobra dela, ali potrebno je još nešto da činimo. Potrebno je zlu se suprotstavljati. Ja to slikovito ovako objašnjavam. Šta to znači ja vas hlebom hranim, a neko dođe pa vas udara motkom po glavi? Pa valjda prvo moram vas zaštititi, pa onda nahraniti. Znači moram se zlu suprotstaviti, a onda činiti i dobro. Tako i ovdje. Možda je ovo jedan veliki test za naš narod. Ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte. Ovo sada što se dešava. Ovdje se pokazuje svaki čovjek kakav je čovjek. Ako on brani ono što je sveto, te svetinje, on čini jednu veliku stvar, veliko delo. Razumijete? Ako je pasivan, on pa opet... A kako da budemo aktivni? Kako to da se prepozna? Recimo, Patrijarh Pavle ima onaj čuveni slučaj kada mu je onaj Albanac udario šamar. On je otišao samo po svoju kamilavku, otresao je onako i nastavio dalje. Time je pobedio, što nije uzvratio, nego je duhovno bio jak i pogledao ga onako i sa sažaljenjem ga je pogledao i to je bila njegova pobjeda. Ovaj narod pobeđuje danas u Crnoj Gori tako što mirno šeta. To je ogromna reka ljudi, ali mirno šetaju. Krst na čelo svake litije, sveštenici, mitropolit, tako pobeđuje, ali dokle to? Ima tu u ovoj knjizi, mojoj trećoj, Patrijarhu Pavlu, čini se jedna pričica, kada je u vreme agresije, 1999. godine, pa su dolazili ti mnogi izaslanici kod Patrijarha Pavla. I onda su opravdavali to njihove te agresivne nakane prema našem narodu i čak i to da moraju oni preduzeti neku akciju i tako da slušaju Patrijarh. I onda je upozoravao. Oni još se onako drsko, cinično upozoravaju, pa hrišćanski je trpeti, valja istrpeti sve to. A on kaže, ako nas bijete, moramo da znamo zašto to činite. Znači, jeste trpljenje, ali nije, to je ludost. Ja da trpim da me udarate bez razloga, da me uništavate moju imovinu. Ne, ja moram se braniti. Meni u jednom razgovoru Patrijarh Pavle kaže kakva je to bratska ljubav, ja raširim ruke, on raširi ruke, zagrlimo se, desi brate, a on mi nož u leđa. Nema toga. Puška ti je, puška mi je. Opet napominjem, naravno ne pozivamo na nikakvo nasilje, nego hoću da kažem ima situacija kada je čovjek, odnosno narod, prinuđen da se brani. Sada je narod u Crnoj Gori napadnut i on mora da se brani na jedan miran način, dostojanstveno, upravo ovako kako to čini. On dakle mora da brani i odbrani svoje svetinje. Ne brani samo svetinje, on brani sebe. Pa ajte malo da se zamislimo kakvi bi smo mi to ljudi bili bez tog našeg duhovnog nasljeđa. Uopšte kulturnog nasljeđa. Bez tih svetinja. Ne bi bili ljudi. Po čemu je, pa i Srbija i Crna Gora i drugi naši krajevi, po čemu su najprepoznatljivi? Po crkvama i manastirima, po to našem kulturnom nasljeđu. To je ono što čini naš duhovni i kulturni identitet. Što jedna čuvena istoričarka, pre nekoliko godina s njom sam razgovarao, bila u Ujedinjenim nacijama i razgovarali smo i ona kaže, ja upozoravam studente moje, kada hoće da se upoznaju kakva je kultura bila u Vizantiji, kakav je bio živopis, freskopis. Kaže, neka dođu u Srbiju pa će se upoznati. To je to nasljeđe koje se čuva kod nas. Sad neko to treba da uništi. Ne, mi moramo to da branimo. I nije možda za poređenje, ali recimo ima iz istorije zapadne crkve da je Rimokatolička crkva kada je vodila te krstaške ratove, ona je bila odredila takozvanu pokoru
indulgenciju za oproštaj grehova onima koji krenu u krstaške ratove. A kakvi su to bili krstaški ratovi? Za osvajanje tuđeg, za tlačenje, za ubijanje. Za to je davala oproštaj grehova. Naša crkva, ne do Bog, nikada to nije, niti će raditi. Sad možete uzimati, to možda nije dobar primjer, ali koja je blagodat na ljudima koji danas rade to i na taj način brane ono što je najsvetije. Čovjek naš iskonski možda i ne zna, ali on osjeća da brani nešto što je vredno. Ono što je pripadalo njegovim precima, ono što je utkano u njegovo duhovno biće, što teče venama njegovim. To su ti vekovi koji teku. I ono što treba sačuvati za njegovu decu. Ako se odreknemo danas, a mi smo na ispitu, treba da pokažemo da li smo dostojni onoga što smo nasledili i da budemo dostojni preci našim potomcima, tu se pokazuje svako od nas. Svaki onaj čovjek i svako dete, svaki starac koji je izašao i koji ide u onim litijama u Crnoj Gori i ovdje u Srbiji. Makar nekako ništa drugo, često kažem prijateljima, izjasni se. Ako ne možeš ništa da preduzmeš, ti reci ne slažem se sa time. Ti si digao glas, čulo se gdje je potrebno. Ali dužni smo svako od nas da se izjasni. Nismo mi ovdje u ovom svijetu da bismo uživali. Ovaj život ovdje podrazumeva žrtvu. Prema veličini žrtve koju mi činimo, mi pokazujemo kakvi smo ljudi. I pred sobom, i pred pokolenjima, i naravno pred Bogom. Tu sad vraćamo na ono zemaljsko, za maleno carstvo. Naravno. To je to što je utkano u našem biću, a što oni koji hoće da nam naude omalovažavaju i ne shvataju. Da, a na kraju kad govorimo o samoj Crnoj Gori, inače pozivam, evo, građani ko hoće nek se javi, imamo još neki 13 minuta pa i da postavi neko pitanje, ali bar evo 3 velika sveca sa tih prostora. Imamo jednog rodonačelnika dinastije kao što je Sveti Simeon Mirotočivi, odnosno Stefan Nemanja, rođen u Podgorici. Da ne govorim naravno o Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Petru Cecinskom. Pa na kraju krajeva i manastir Dajbabe i Sveti Simeon Dajbabski. Pa znači to su ogromne svetinje, ogromna je važnost toga. I nekako mi se čini šta god je Milo Đukanović radio, sve to nekako prolazilo dok nije udario na crkvu. Onda se ceo srpski narod podigao. To je neverovatno koliko je crkva ujedinila narod. To je nešto fascinantno. Kako to tumačite? Pa ne samo crkva, nego duh Božji. To je to ono što je u našem narodu usađeno, vekovima usađeno, što postoji. Mi možda nismo ni svesni. Iz kakvog semena smo izjeli. Pokroje referendum, nezavisnost Kosova, sve živo radi, ali ovo narod nije oprostio nikako. I vidite sada kako se to vraća. Evo čemu narod peva. Oj Kosovo, Kosovo. Da, ono u Podgorici juče je bilo sad je to vaskrsava. To je ono što je Ivo Andrić u tekstu Njegošu pisao kao tragičar u kosovske misli. Sve što je raslo, sve što se rađalo i umiralo na tlu Crne Gore, disalo je Kosovom. Vidite sad to iskonsko biće kako se probudilo u srpskom narodu, odnosno u pravoslavnom narodu u Crnoj Gori. Kada je osjetio se ugroženim. Vidite, celokupno tu kulturno nasljeđe oni poništavaju. I ćirilicu, i srpsko pismo, sve ono što je najvrednije u Crnoj Gori, na tlu Crne Gore što je stvoreno, oni pokušavaju da to potru. Vidite, šta sad naš narod pokazuje? Pomenuli ste Svetog Simeona, Svetog Savu. Evo, narod je sada jasno rekao, neće te komunističke diktatore, one koji su rušili Lovćen, neće današnje te vlastodržce, on hoće Svetog Savu, Svetog Simeona, hoće Svetog Vasilija Ostroškog, hoće Svetog Petra Cetinskog, a ne ove, da im imena ne pominjem jer i ne zavređuju. To je vrlo ovako zanimljivo kako se to sve u jednom danu obrne. Da, još jedan taj paradoks, ukazujem često na to. Oni pokušavaju da prisvoje te svetinje koje je stare vekovima. A radi turizma? Ne bi oni to da bi se bitno, narod molio? Ma nebitno iz kojih razloga. Ali nemoguće iz bilo kojih razloga da nema opravdanje da ih prisvoje. Evo recimo manastir Morača. Građan je 1252. godine, sagradio ga unuk Nemanjine. Stefan, sin Vukanov.
Da. Neko kaže da je Vukan sam, ali da. Dobro. Da. Tada se nije znalo uopšte za ime Crne Gore. Ona se pominje 1296. godine, tek u povelji kralja Milutina, ali kao jedna pokrajina kraljevstva Srba. Mnogo kasnije. Dakle, nije ni postojalo ime Crna Gora, kamoli država Crna Gora. I sada ovo tirjanstvo, aktuelno, ono bi da prisvoji to. Vidite koja je ta bezobzirnost. Meni je jako zanimljivo kako će oni, na primjer, ovako sumanuti zakon, pošto oni kažu do 918. Gledaju tu imovinu, pa me zanima, na primjer, kako će u Boki, da Boka nije bila Crna Gora sve do posle Prvog svjetskog rata, tek se tad prisjedinila, znači ne znam kako će to da... ni na jednom mjestu, ništa da uzme. Kako će u Staroj Hercegovini to da sprovede? Pa ništa ne moguće. Potpuno nenormalno. Ništa ne moguće. Ali to je, vidite, to bezumlje. Kad nešto umisli i misli da može, misli da su jači od Boga. Pa ništa ne mogu od toga. Razumijete? Živi bili, pominjem, još jednom sam to rekao, živi bili, pa vidjeli kako će se završiti ovi koji su preduzeli ovaj akt bezumlja i bezakonja. Da. Neće uspjeti u svojim namerama, da bude jasno svima. Nemam nikakvu želju da se bilo kome zlo dogodi. Naravno, ne želimo to. Ali iskustvo nas uči da svi koji su napali na crkvu su jako teško zlo preživjeli, ili oni lično ili njihove porodice. To je ono što... I da su nemirno spavali, da nisu mogli nikada da imaju miran život. Uvek su imali nekih silnih muka. To je... Pa ne govorimo ne samo u tim dimenzijama, nego nikada u istoriji nije se moglo uzeti, nije moglo opstati. Svaki pokušaj da se uzme nešto što je crkveno. Čak učili ste to iz crkvenog prava. I ja sam bio đak na postdiplomskim studijama kod profesora Dimše Perića. Imate u njegovom udžbeniku. Čak ni ktitori, oni koji su gradili crkve, svojim novcem podizali, na svojoj zemlji, oni nisu imali pravo da se mešaju u crkveni život. Oni su to poklonili i darivali su crkvi. I tu se njihovo pravo isključivali. Njihovo je bilo samo da se crkva za njih moli kao ktitore, ali oni više nisu imali pravo da upravljaju crkvom čiji su ktitori, čiji su zadužbinari. Zamislite ovdje... I normalno. Naravno. A zamislite ovaj način ovdje. A znate, sad možemo da idemo i kroz savremene pravne norme i na institut održaja. Dakle, nema ni jednog osnova pravnog po kojem bi oni mogli da uzmu bilo koju da, oni se kosi sa zakonom o svojinsko-pravnim odnosima kod njih, mislim da se tako zove zakon. Jer tamo... Ima član 53 i 54, imate ono o održaju gdje savjesnici, da. Ako je nesavjesni... Ako je savjesni država s 20 godina bio... A nesavjesni 20 godina. Dakle, i po tom osnovu nemoguće je da... Potpuno neverovatno. Pozovu na to. Čak ni na to. Šta su doneli? Dakle, ni jedne pravne norme nema na koja može biti na njihovoj strani. Moram da vas pitam, pošto znam da ste negdje od tih krajeva, odmah je stigo nekako odgovor na ovo što se narod ovako diže, odgovor je stigu u Bosni i Hercegovini. Mi imamo jednu ozbiljnu situaciju u Bosni i Hercegovini gdje Republika Srpska zbog skandalozne opet je u pitanju otimačine imovine, znači ovdje u pitanju otimačina zemljišta u Republici Srpskoj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio jednu zaista neverovatnu odluku da se otima zemljište Republici Srpskoj. Republika Srpska najavlja odcepljenje. I Dodik danas vrlo vatreno to govori u Skupštini. Tu može da bude i da dođe također do nesagledivih posljedica. Plašite li se da neko pali ovdje Balkan definitivno? Pa naravno da pali. S jedne strane s polja, ali istovremeno udružuju se otimači srpskog nasljeđa na ovom domaćem terenu. Kada kaže jedan naš prijatelj, da ga ne pominjemo, stalno govori o crnoj legendi o Srbima. Zašto su Srbi svuda optužuju da su oni glavni krivci i o njima se loše piše? Ja imam objašnjenje zašto je to tako. Bivša država Jugoslavija, jel tako, kako je nastala? Nastala je na temelju srpskih ratnih pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Srbi su, dakle, formirali Jugoslaviju. I Srbi su bili taj najjači kohezivni faktor u toj državi. Kada je se krenulo sa namjerom da se ta država razbije,
da se isparča i da svako uzme što više za sebe, onda je prvo trebalo udariti na one koji će da brane tu državu. Oni koji su ta najjača snaga unutrašnja, kažem, taj najjači kohezivni faktor u toj zemlji. To je srpski narod. Od koga oni danas otimaju na Kosovu? Pa od Srba. Od koga otimaju u Crnoj Gori? Od Srba. Od koga otimaju u bivšoj južnoj Srbiji, koja je 1944. godine nazvana Narodnom republikom Makedonijom, danas Severnom Makedonijom? Od koga uzimaju? Čije je to nasljeđe? Pa srpsko. Od koga u Hrvatskoj pokušavaju da naprave nekakvu drugu organizaciju? Pa opet od Srba. I onda vidite šta se dešava. Dolazi do takozvane te neprincipijelne koalicije, odnosno udruživanja svih onih koji bi da oduzmu sa jedne iste adrese od Srba. Zato nije slučajno, dok se ovo dešava u Crnoj Gori, da se pokreće to pitanje da Ustavni sud u Bosni i Hercegovini donosi takvu odluku, da se na Kosovu sprema sličan zakon i tako dalje. Znači, radi se o koordiniranim akcijama. Šta mi tu možemo da uradimo? Objektivno sad na Kosovu i Metohiji oni donesu jedan takav ludački zakon. Tu nećemo imati takve litije, s obzirom da nema tolikog naroda, ali... Naravno, ovdje se mora istrajati po tom pitanju. To se mora odbraniti, ne smije se popustiti oko toga. Ali šta treba raditi? I u drugim situacijama kad me pitaju kakav naš odgovor treba da bude, šta da radimo, ovi preduzimaju takve akcije, ne znam, Kurti na Kosovo, ovo, u Hrvatskoj, to, u Bosni i tako dalje. Moj odgovor je uvijek manje više isti. Okrenimo se ka sebi. Ako smo mi jaki, i ako mi znamo šta hoćemo, ako smo svesni onoga što je naše, i ako smo spremni da se borimo za ono što je naše, onda smo jaki i onda ćemo uspjeti da odbranimo. A ako ćemo mi ići samo da kukamo, a nažalost ima takvih tendencija kod nas često, pa stalno analiziramo šta je neko hteo da kaže, pa šta me briga, šta je rekao i šta on pokušava da radi. Dajte da vidimo na koji način mi da se postavimo. Ako mi znamo šta hoćemo, ako smo svesni onoga šta imamo, a nažalost često nismo svesni. Jedan moj kolega pravio tu jedno istraživanje među mladima i koji, Vojislav Todorović, kaže da mladi nisu ni svesni koje imamo kulturno nasljeđe i da zameraju što nisu dovoljno upućeni preko medija oko toga. Dakle, moramo mi okrenuti se ka sebi, da znamo šta imamo, koja je vrednost onoga što branimo i onda postaviti se prema tome da sačuvamo ono što jeste. A da budemo iskreni, nama trenutno prete vrlo izgledno. Znači, ja ne bih volio nekog da plašim, ja nisam neko ko to radi, ali izgledno nam prete bar na 3 mesta 3 oružana sukoba. Znači, Crna Gora, gde u sekundi to može da se zapali ako neko bude hteo, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, gde vidimo, to su sve sad više zapaljive izjave, i Kosovo i Metohija, gde sad uvode vojni rok obavezan, Šiptari. Vrlo nezgodne 3 situacije. Kako se branimo? Šta da radimo? Pa šta da radimo? Da dignemo ruke? Ne, naprotiv, ali... Pa ne, pa moramo se braniti. Što rekao patrijarh Pavle, puška mi je. Opet ne govorim, nikako nasilje ne dao Bog. Nego ako si napadnut, morate se braniti. Razumijete, kada neko pokuša da vam uđe u kuću, da morate biti spremni da se suprotstavite, pa po bilo koju cenu. Napominjem, ne znači nam nikakvo kukanje i analiziranje šta drugi radi. Ne, nego potrebno je stalno raditi na unutrašnjem jačanju u svakom pogledu. Kad ste jaki, na jakog nikog ne udara i to je važan faktor odvraćanja. Mi koji smo bili u vojsci, to je bilo, kaže, jaka vojska je faktor odvraćanja od agresije. Ne govorim samo o vojnom jačanju, nego jačanju u ekonomskom smislu, jačanju u kulturnom smislu. Da našu kulturu razvijemo, da negujemo ono što je naše, da budemo svesni toga i da ga čuvamo. Tu za sam kraj moram baš da vas pitam, kako gledate upravo na tu komponentu da danas u vojsci mi imamo sve više sveštenika, da je dosta vojska povezana sa crkvom, da te dve institucije koje imaju najveće poverenje u našem narodu su veoma, veoma blisko povezane i rade zajednički. Kako na to gledate? To jeste tako, ali je potrebno da svi budemo povezani. Ja često, nije možda mesto tu sada, ali često citiram vladiku Nikolaja, ima jedan njegov tekst iz 1936. godine. Govorim sad, ajde više sa tog ekonomskog aspekta, ali možemo ga po analogiji primeniti i na drugim poljima. Kaže,
tekst je taj nosi naslov Ne kradi državu. 36. godine. Jedan najboljih tekstova njegovih koje je napisao. Da, evo sad, pošto nemamo vremena, ali otprilike rećemo kako završava. I kaže vladika Nikolaj, bolje ti je pokrasti brata svoga nego državu. Ako pokradeš brata svoga, ojadio si jednu dušu. Ako pokradeš državu, ojadio si 15 miliona duše, jer je tada Jugoslavija imala 15 miliona stanovnika. Dakle, mi moramo imati osjećaj pripadnosti zajednici, nacije. Nacije, ne govorim samo usko, srpskoj naciji, nego zajednici naroda koji ovdje živi na ovom području, da imamo osjećaj pripadnosti grupi narodu i da svaki pojedinac brine za sudbinu ostalog naroda, za državu, ne volim državu, država je nešto drugo, za društvo u kojem živimo i da budemo okrenuti prema sebi. Ako takav imamo osjećaj, da čuvamo ono što je naše, onda ćemo biti jaki i onda ćemo moći da se odbranimo. Nažalost, vidimo da se koordiniraju akcije gdje će svako na različitim stranama nešto da otkine od srpskog nacionalnog i duhovnog nasljeđa. Pošto još uvijek slavimo Sretenje kao državni praznik, evo ovaj danas je drugi dan bio i završava se s tim nekako obeležavanje. Meni je drago da ste baš o ovoj temi o crkvi besedili kada je bio naš veliki državni praznik koga, eto, Bogu hvala, obeležavamo i verski i sa ovog političkog nekog aspekta, ali jako je dobro što je to... Hvala vam to što ste primetili, sad ste me podsjetili na jedan vrlo važan datum, a to je Sretenje iz 1992. godine, 1992. godine. Tada je patrijarh Pavle uspeo da reši jednu najbolniju ranu na srpskom nacionalnom biću, a to je takozvani američki raskol. Kada je on uspeo da prizove i da povrati u jedinstvo naš narod u Americi i uopšte u dijaspori i da ih uveže u jedno biće i da ponovo povrati jedinstvo Srpske pravoslavne crkve. Odnosno, on je dao model na koji način moramo biti upućeni jedni na druge, ma gde se nalazili. Bogu hvala na ovome što ste bili moji gosta. Ja ljudima, naravno, savjetujem obavezno kupite. Uvijek je lepo imati u biblioteci ovakve stvari. Ovo je zaista jedno kapitalno delo i kogo se bude naukom vezano posebno kod crkve bavio, mora ovo da ima u svojim vitrinama. Hvala vam još jednom. Razmislite dobro o svemu. Imamo mnogo problema, mnogo muka i moramo da budemo složni i jedinstveni i da upravo možda sledimo ono što je patrijarh Pavlovik iz Evanđelja citirao, to je da budemo bezazleni kao golubovi, a mudri kao zmije. Veliki pozdrav, laku noć, ostanite uz televiziju Kopernikus, gledamo se sutra.